Bulvnakaviti ngotalo ili mana Ellis Fiji YouTube channel. Au nitaka ni kiam ni bulvnaka tiko wakosivi ni tutokto nonda vito kind wakalo ken nonda kalovnaka ngo. Au vikinda vaki ver na tetinda erangetamani kanda tikumaya na witnessing sawoti wakavinvnaka wakalewa namni vito kon tikumaya na kiana tungai wasei ken namni wakretak tikumaya namni talitak na video ken non sa takdak tikuna kaloa nanduin buleandun do ketsara. Wakvinvinak talanga waklewer ketsar ni tutokani na Facebook en namni wakretak tikmai namni talitak na video ken sao setikwani nandina lewongo. Wakenda ket na luvini kalo sana kitoti tu na kalo noni naki. Weekend andin do ketsar en wurwurongo en ngona ambuli kenda kina. Na veka kete yaftiko en nondan duimbula andin do en vesing ketsar satu vanoti tumai na kalo. Kipka enda na wakang taktiku na nonda wuku waktamat tampiani sen nonda klab nak ne voltambo nonda vekla na veka wakalo enda na dodo wir volingai na vemba vendusi kana vele daki kana dendre sarni kenda na kunia na veka enda waksangratiko. Ia kipka enda na wakliuta na altambo ni kalo mi veli teke nonda mbula ena tutol sar na sem wata kena wakteklema na veka sangati merkla oira sa waktukair nirsa wuku ena wurwurango. Enta wakvinvinak waklewan nonda kalovna kangwani no naltambu eseng wundoni lasu. Ena wasiru nango veo sengo ono setiu kini weekend endo na waktekla ono roni wakndetaka ni tuktuk enda wakrorongotango ni endo tuktuk talei we wakurumbuitaki kamarutaki ndondua eno tangoni ni bulna kawito keke vitambiani. Ona kreirkin non tambangoni mekiamni na tungani kilomomni na dinongo katango makavinak mena rauni na wakndetaki ver na luvemni mer na rautalangani le wakndetaka ver na luveviti ni mataka. Au kreir talangana non tamate valu keir non da visa mer na tango maka na dina levongo wako sivi na non tango maki na kawa ni luvini kalo na kawa ito keke viti. En kende tuktuk makawa na kawa ito keke viti era volana ndoni vole tuktuku. Ni uiran non tangase se tukanda era kawa ni do kantamata era budisa eseng vera nakla ketiku ngai na limsang hul ke non sang hul na balab ni ambaki non rambula. Enta wakvinvinak waklewa na kalo ni non altambu sa waktekla mai ni tuktuk makawa ngo eseng nindina. Kavolai tu me vuntak na vekandino en blet kenda na kawa ito kendin kevit tambiani. Enta wakvinvinak waklewa na kalo ni non altambu sa waktekla mai ni uira na profite ni kalo tal no tektiko na voltambu uira sarangango na non tangase se uira na tukanda na kawa ito keviti. Esa waktekla talanga na altambu ni kalo ni ukenda na kawa ito keviti enta kawa mai ni luvi ni kalo na meseya na non de wakambula. Ongo endo ne tuktuk mata ni ndavuive kenda ketsara ia me wakani kenda tamata endo tutel tungana non de lam tartaro kasona viendendre toka non de wakambota na tina levongo se sona taronga ena rawa kadava na kaongo. Sa tukuna watituna non da kalo ni sanga ni dona ka endrendrevua. Terede les talmanta nongo vese ena wasendua ena matani video membelata na altambu ni kalo e tukun tiukina ento talangana tina lewa wakteklama na altambu ni kalo tina belet kenda na kawa ito keke viti tik sarangana roni tik ni voltambungo na choni wasendua tikina endo ken tikina tin kawa ni tukun tiukina ena waktikavu asa ambula kukwana vosa asa tikawata kena kalo kukwana vosa asa kalo kukwana vosa. Asanga yada membula vemolai waktamata watkekenda kukwana vosa. Dataura rona tikini voltambongo ndanga semaki nandina sa wakteklama yongo naklo ena veose wase ruongo ni ukenda na kawa ito keke vitambiani enda kawa ni luvi ni kalo karutukandina uira na profite talno tektiko ena voltambo. Sa waktekla sartunga weekend ken altambo ni kalo ni matani tamatambiani me sudumai ena wurwurongo ea sudumai viti. Esona taro me kenda na taronga. Matain taro na dawa esuliti kuwa indo na tamatambay na nona kokoa en nona bulabuli wakango ena wurwurongo. Na esona tarongo na maten singa. Na maten singa esuliti ko na kokoa wakango veira na wekambula ketsara en bulabuli na wurwurongo wilki na kenda na luvi ni kalo. Karoni taro na dawa na vunua dawa e wurwurongo e kilai ni wakandendin takatiko na matai ni tandramai ni maten singa en doana singa vo.
na sauni taro o viti. Na nonda viti lamani na matai ni vuno me vakandindin taktiku na tandramai ni maten singa e na dona singa vou. Na maten singa sa vakandindin tak sartunga ni matai ni tamatambeani asidu mai na vuruvurango asidu mai nonda vuno lamani o viti. Sa tu sartunga ngo na vakandindin ni o kenda na kawi tau keke viti enda kaw ni luvi ni kalo. Ni vakdika wali mai na nonda mbula na kawi tau keke viti. Ko vaktoto batak na nonda mbula na vei kautamata lesa tambeani na vei se vuruvura. Na kautamat e volek dondo wana kalo na vakara nonda mbula. O ya o kenda na kawi tau keke viti. Sa tukuna watitu na nonda kalo vinaka ngo. Ni na solia katungana kila manda na yalo enda na kilatiu kina ni o kenda enda nona tamat ding tak tambeani na kalo. Na yalo vakalo e tu weekend na kawi tau keke viti seng talindo na vuno e vuruvurango e kune kina. Ongo na vuna e klei kenda kina vuruvuran bleta non do loloma, do yaloma lua, do wekawai taki, do loma soli, do yaloma marau, do vevsoti, do vevakroprok taki, do vevakturang taki, do vetingomi kena vaklo ketsara en do klei ten kina kawi tau keke viti, en do vakador tu en lomandina, dondonu kena sapsava, kasang ninda namak tu mena somiles tal weekenda. Ongo sarangana e vakarau e sa mai kenda tu na luvini kalo kiwana nonda kalo. Ongo sartel ngana e vakdindina kasat kun ken sartik ngai na punua enda tau tu mai kina. E sang nilwai kenda na ngauna kena e lavo. Saruta me tukuna vea andona marambuni wai Tokyo e nona vakmadal teki viti. E tukuna koya ni o viti na parteis me lamalangi. En San Antonio e tumai ngona ngoni velu teki vakal tampu ni kalo kasan mai tava na vevak mombul taki ni lotu vakaristo ken nona vol tambu. Sa kena ngona me kenda yandra na luvei viti ka vakandindin taka vakambota na tina levongo. Sa sangasar tiko vakako nandoni vakandindi keke ira lawa ka velu tek tu na vuruvurongo na nondra vuku ken nondra koko vaktamata mer tambanaki ka vakursele vakandona na tina levongo ni o kenda na kawe tau keke viti enda kaw ni luvi ni kalo. Blata ni o kenda enda vakandindin tiko ki vuruvur todoko ni bulan tina tiko na kalo. Na nondra lawaki ken nondra nakida en rawatan dondonga na koko ni altambi ni kalo me sersereka vakamatilai ka vakateklamai weekenda na nondra naikvuni. Na vos ni kalo se kwa na altambi ni kalo na nonda itengu ni bula. En ngona enda na vakambota rau ken nantina levongo en nga sirek kenda vakandona nonda kalo mana i vesu na ivunita. Nantina levongo en raunga ni vakatekla weekenda na vakaliwudi ken velu taki ni altambu. En rende sarna kena vaktekla weekenda kevka enda saktaktiku na nonda vuku vaktamati tambeani sen nonda klavinak na voltambu. Ngona vuna sa kadiv kenda les taltiki na luve viti na kalomi kenda les buana nondra kalona nonda ngaseliu na kalona e porama ke aisake sang ni lotu vakaristo sang talangani vakang taka na voltambu. Ni kako ni vakambota ni voltambu e was ni kalo semo ni okatikem ni lotu vakaristo mbalata ene atamay na ngauna isa na lewaya na one world religion may na one world government na vakaron nam ni veto kani kena kalo. Na lesa vakaron may nonda vakambula may na may vakambula non kawa ke na alsasava may na vevakursa levongo na vunida. Na kat ni kalo ngo e vakambimbi vaktamba kindotiko ve kenda na kawa ito keke viti may vakani kenda sa wili tu non na lotu na vunida na lotu vakaristo. Wil taltik ngai na vekadiv ni kalongo o na kanta vakambota vakamusulmani, Hindu, Buddhist, Satanist, Atheist kena ve mata vakambota doksara. Sangandrav na kalon nanda veto kani vakayalo ka vakaindina kamenda ngol tain mai ena ve vakseswa ni vunda ken na ve mata lotu sa romboti burbur tuango. Sa vakrotai ken tikuna nanda kalovna kango ena non les vakaromai. En sa vakarauli na kawai tau kemi kenda tingoma na nonda tanto vakaromai na luvini kalau na nonda tui na nonda vakambula. Sa mangus ko burbura mer na tavai koya. Vakadambeko kenda na luvena vakala ko vakayang sartelnga en sa vakarauli. En ta neklali ni sa tanto mai na nonda tui na nonda vakambula se kenda ngai kinda daltak nga ni sa tanto etimai. E klana nonda vakambula ni kenda sa vakarau me kenda tavai koya en ngona enta ngol ten mekina en lotu ne vunta na lotu vakaristo ken nona voltambu. Ongona kait ni kalo ki ve kenda enda do ket sara. Na mangus ne burbura e wil sartal tinga kina vunta ke no ni laulau ni reklav naktu na ngona les vakromai nonda kalo nonda vakambul na kawita ke viti. Esa vakrau kana na maktal tunga vunta ke no ni laulau. Onko sarangan na vuna esa yatiki na ve kasa yatiko na ve se burbur en ngonango wilki na nonda vnolo manyo viti.
na taktiku sinken bongi non revangaraka bebeso taktiku na ve DNA ket sara. Ye taltik nga na vangar loman malio lala ken botin solo era non na sangati komer na taro na les mai vakaro non de vakumbul na kawito KKVT. En sa vakaron bekli na kawito KKVT mende na tu katangma kamaroy na non de tui se koy na non de vakumbula. Iyo ayadan din nga na luan ni kalo. Endo talangan ni tuk marota ki we kenda kesar na kawito KKVT sa wakta klamay na kalo kung undraba no sevi kenda ke ni no ekut ken tukina na non damaten tu enangonongo sa lawa kesar tunga waklo. Enda na wakan din takay ke na no edakdakin na kalo ni sa andoten sarmay na no evaknanan tukin na tamatan. Sa din sar ni sabuk na kalo ni bunya na ka. Na kena kautan mai na lotu wakaristo na abu ni wakabulewa kena waktambu me da vuti na ada jisu na lama ni palmendi na kakedengo esa no ni tup sartik nga na kalo balata ni sa kena ngona mekenda les na luwe viti wan non kalo non da seli na kalo ne epram ke aisake sang ni lotu wakaristo sang telanga ni wakang tak na voltambo. Na vinakam kenten gangaro ni vinaksar na kawito KKVT non da tukunit tiku ni voltambo non na vosambul na kalo blata wisar nga era vakarota na kena vulai sa li taktik mai na kena tukun raramba ni voltambo lasu. Wisar nga ngo veli taktik na one world government. Na vanua mi kenten gangaron kina oya na vukles mai uir volana voltambo ka vakang tak na voltambo ngo mer vakursai kenta kina blata non sang ni veva kambota ni lasu. Endina ni volai kina na vola tuk completir na tukanda ya na kambin pindon do atatau nak tumai na nonda kalo me kendan do bakliu da se ko na nona altambu blata ni se klau tu na kalo nyo buni da ker no ni lawa na veve so taka na veka e volai tu na voltambu Angona buna sakati kenda lestal tikin na kalo me kenda lesu wana non kalo nonda gaseliu sang ni vakang taka na voltambu sang talangani loto vakristo Ongo sartal nga na puna, mawakadan tiki na vio sengo medana, na viti makawa, sekoya, na viti bo. Da wakala swetik nga wana nonda kalo vinaka ngo, na wakabini vinaka ni wana no kenda kamaro kenda vinaka tiko non katamatamba na kawa ito KKVT. Sarangwal na kalo na nonda tangi na luwe viti. Sa wakare taktal tik nga mai na nonda kalo ni sa wakaro tandules mai, mena mai wakambulay kenda. Na non tamata tambayani mana beva kursai na ibunda. Enta dono me san tostak na vakaro non de veto kan vakalo ka vakaindi na vatke ko non de klov na kango na non rakalo non de gaseliu blatani sa vak tekla ka vakande takmai ni non vosela ala eseng bundo ni lasu. Ni berni me vakta var non de vese na wase ruongo angon drab me na vakandre taktale limnet kina bimbing drab na klo me kenda na vakambota katungana tiko lamanda kawatek bubio se me kina na wase ntu na matani video na kene matai nandina balet kenda na kawito KKVT tiko na choni wase ntu tikina ntu ken tikina tin kawa kene karua na altambu na vos ni kalo se ko na non de teng nimbula esoletiko na kokoa kena mana en non de vosa kene katolu na nonda koko na kawito KKVT itiko na nonda vosa. Kene kawa na vola tambu senga ni vosambula ni kalo. Kenre vola tuk makawa na tukanda. Kene kalima nga oyani o kenda na kawito KKVT enda kawa ni luvi ni kalo ke ir na profita tal no tektiko na vola tambu o ir saranga nonda ngase se tukanda vakaindina na kawito KKVT. Nung kumasa me na sompati ko na lang ni kalo ken no na vevak ndeta kikiwe kanda andan do ket sara. Naksakawak lev na vakarong tikmay asan may daftal to kay ke me daw na ngaw na katarava ni vakadeng takmanda.